Cái cam này nhá, cam này gì á? Qua đâu ra không? Qua. Penghormatan saya kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada hari ini, yaitu serta lihat di jiwa kita kemarin di sini untuk melatih bola voli yang sebenarnya, yang profesional. Jadi pasal insya ya, sebenarnya tak berapa saja lagi, ya. Kita melaksanakan pelatihan. Jadi ada sisi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama sekali memperkenalkan diri. Diri dulu betul? Diri kan? Jadi kalau memang terkenal, besok nanti kita kapan-kapan akan buat ya, perkenalan yang selanjutnya. Sebelum kita latihan, ada 2 item, yaitu ada teori dan ada praktek. Mereka semua tahu apa namanya teori? Teori itu secara umum yaitu ilmu materi atau cara ketentuan yang harus kita laksanakan. Jadi misalnya kalau teori smash, apa yang namanya smash? Itu smash itu memukul bola dengan menggunakan tangan. Sedangkan prakteknya, jadi ambil bola, berarti kita pukul bola. Jadi ngerti ya? Jadi kita di sini melatih yaitu sedikit teori dan banyak praktek. Dalam hal praktek kami semua menginginkan rekan melaksanakan secara sungguh-sungguh dan yakin. Jadi misalnya hana tak waktu ke hana yakin dan hana sungguh-sungguh dalam pelaksanaan, grab je. Mau punya bagah, yakin, nak keinginan, nak kemauan, bagah je. Selanjutnya nanti pada pelaksanaan latihan ada tahap-tahap. Pertama ada tahap apa namanya? Perenggangan, ada tahap senam, ada tahap pemanasan. 3 tahap. Masing-masing tahap kita akan latihan dengan pelan-pelan. Semakin cepat rekan memahami, nanti kita akan tingkatkan ke tahap yang berikutnya. Saya kira nampung, ngerti ya? Coba 4 bawah. Jadi mempertikan waktu pada hari ini, hari apa? Selasa tanggal 18 September 2018, acara pelatihan di Kampung Serupulu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Di doanya Bismillah sampai ya. Sebelum melaksanakan latihan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Yes. Baris 2. Baru. Baris. Bye. Bye. Boy. Le. Gini. Apa baris 2 orang. Tak ada. Ikut dek. Gini. Ya, dua. Ikut. Itu sudah tu. Jadi saya segolong latihan kepada bola, tapi Alna kadang-kadang ada pemanasan. Jadi taplung di plus ke utara. Okey. Ano je? Ayo. Hai. Luar garis bang. Luar garis tu. Tak kita garis.
hai waktu. Tamangเลยเนาะ Anak kau biasa. Tapi masalah ni, bos. Dia ada budak tak orang. Saya kan dengar ngingang kelon urusan dikon ke putih awaknya. Ngingang kelon tu dengar dia urusan dikon udah sikit ya. Kemat ah. Kumplung aku ni. Kemat ah. Ini kaedang kan. Ini kaedang ni kan. Tanduk lam ni. Ni kai terbaik dah tunda ni kan. Tanduk lam ni. Baik, kering-kering ya. Aduh, hek aku. Dia hek dah. Lừa hệ lòng. Sungai lon. Tentu tu leh. Limang boy, nak limang. Ayam naik tu nasi. Itu kenapa nak? Kuyu.
Hanya kan ke mana tadi video nau. Lepas. Tiga boy. Sampai gak? Bola bu. Kami bang. Empan kan. Tangan jadi pedpok atau pedpok. No. Buka lah ni. Buka lah ni. Buka lah, bubut. Ah. Ya. Tangan di dada. Tiga nuat ya, tekan ke atas itu 2 kali lepas tangan. 1, 2, 3 sampai 8 kali. 1, 2 sampai 8 2 kali. Berarti 2 ke 8 hitungan kan? Nah. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
8. Ke kanan. Ulangi lagi. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kenapa ya? Tangan ke atas. Buat boleh? Doi ya? Ipan cok 2 leh. kali 8 hitungan. Gerakan mulai. Cai lah nduk jok pen lah leh. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, sedikit. 4. Turun ya. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jara. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ni lagi oh. Back meno weh. Back meno je tu tadi. Rumah belah. Tengok. Lagi yang betul. Kan lagi apa weh? Tadi balik. Balik ya. Ke bawah. Ke bawah. Okey. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. Tutup kaki kecil tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiga. 2 kali 8 hitungan. Gerakan lagi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenang, Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh buat cok leh. Ya, hilangkan kaki. Kiri ke depan. Betul berapa? Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mak ya. Nya kaidang kan? Tegang lagi nya kaidang tundanya, nya kaidang bulan. Tegang apa? Ya, 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. Tangan ke depan, kanan ke depan. Tap. Tarik. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 2 kali 8 hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
belakang. Nah. Arawi, mat bak ke orang arau deh. Simat. Ha. Simat. Kak. Tarik ke. Dua kali lepas hitungan. Belakang mulai. Pila agak lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lagi kiri. Mak bukit apa? Tarik kiri, tarik kena. Ha. Nyot, tarik kena. Becut, dia rakit, bet tarik ni. Ikan mangak, tarik je. Kak. 2 kali lepas hitungan. Gerakan. Naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iwan, nak mangat? Betul ya? Tak ada mangat. Jadi, si tarik dia. Si tarik atas, padu. Si tarik, betul. Si tarik, betul. Tarik dah. Tarik dulu. Tarik kau. Dah, tarik titik dia apa? 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Backson. Ini berdua naik apa? Awak. Tengok. Cepat. Kio cepat weh. Dah, ini dah. Depan 2 kali dapat hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah jom apa? Okey betul. Okey betul ah. Tak leh. Cepat lo backstream lo. Buat apa hitungan? Silakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat. Okey betul. Tarik. Tes tarik deh. Tes. Dah. Okey. 2 kali lepas hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri ya. Kiri. Satu, boleh. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Tidak upah. Ya, mantap. Kawan. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Ikut. Tarik. Tempat jauh baik. Tarik ikut tempat. Dah. 2 kali lepas hitungan. 1. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepat. 2 kali hitungan. Gerakan. Lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana pokok? Lah mana pokok ni kau kan? Jiwa luang gitu. Ekor betul. Nak bola gedung betul ni. Kak kaki. Aro ke yo. Ada kamu buat. Kak.
Okey. Ke kanan, atau ke kiri ya. Merah ke kiri ya. Dulu. Jadi kemari. 2 kali lapan hitungan. Silakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke kanan. 1. Lagi. 2 kali lapan hitungan. Silakan mulai. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Duduk tepi ya. Jongkok lah. Tarik kaki yang ke. Bedah. Sekejap bedah. Bedah sekejap. Naik. Bedah sekejap. Okey. 2 kali lepas hitungan. Silakan mulai. 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. Sekejap badan ni ya. Kau bawa kan? Badan sekejap. Arah tepat. Okey. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. Tarik dulu. Benar. Tarik. Jongkok je. Jongkok kan. Kau pergi. Abang pergi. Jom. Mak pergi. Abang pergi seorang anak boy. Bapak pergi. Rida nak dapat lagi lau. Kamu bola je, bola je. Mak geli-geli tak apa awak. Okey. Ini dah ada yang letak. Efek dulu je tu. Betul. Tarik jauh. Okey. Dia buat dulu. 2 kali. Budak. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik ke? Tarik kiri. Balik. Yang tengok. Okey, baik. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiba. Sekarang masuk Mau di ke beres-beres tak dia. Lau je. 6 ya. Kah. Kepala. Ke depan 2 kali, ke atas 2 kali. 2 kali lepas hitungan. Dan lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak tinggi serius. Yang anak serius. Anak JMN tu. Sekarang dia dah nak belah urat-urat yang nak gaya dia. Belah urat. Dah sentuh. Paling ke kanan. Kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Contoh 1, 2, 3, 4. Okey. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke kanan. 2 kali lepas hitungan. Contoh 1,
dua. Okey. Kanan dulu lah. Dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. Dari kanan. Kanan kiri. Dua kali dapat dua. Kanan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat. 2, 3, 4, 5, 7, Okey, 1 kali lepas dengan gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan di depan. Contoh sampai tengah ya. Contoh. 1, 2, 8. Okey. Dua kali lepas dengan gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 7, 8. Ke depan. Depan atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di atas. Dua kali lapai dengan gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter S. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Okey. Tarik dia. Tarik dia. Benar-benar tu. Kalau dia tarik belakang, berlembut ataupun bagah ya. Contohnya 1, 2. Okey. Dah. Dua kali lepas dengan. Lepas mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. Tengok. Tangan kanan di atas. Tangan kanan di atas. Nah, boleh cepat mata. Okey, wah. Baik penuh. Memadak tadi. Ha. Dah. Contoh di kanan leh, wah. Kanan leh. Ya, kat. 1, 2. 4. 8. Kamu. Ye. Nah, gerak. Dua kali lepas hidungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jauh. Ke depan. Tarik ke depan ya. Jadi kau boleh pecat hari. Jangan balik orang raga yang kau pecat. Kemana le? Kemana? Popi. Sama belah. Kemana le? Sama belah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, Kemana le? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pernah tak kira di tengah. Ke depan. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tutup. Tak banyak merah sikit. Stop dah. Jadi agak jongkok. Jauh condong ke depan Dua kali lepas dengan. Tengah mulai. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun kau. Ayun ni. Ayun ni. Okey, belakang. Lagi 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai dari depan. Ni kena Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, lagi. Belakang. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tangan ditinggal. Okey. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai ke kanan dulu. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki buka sejajar bahu. Betul. Sejajar bahu. Buka. Kecil. Now, sejajar bahu. Wah, ubangan. Buat rubah ni. Putar ke kanan 2 kali ke kiri dulu. Kanan dulu. Gerakan mulai 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 2 kali kiri ya. 2 kali hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, betul. Rapat lagi. Rapat dulu. Dengan ekor. Arwah. Ya. Contoh 2 kali lepas hitungan buka ke depan. Tarik 1, ya. 2. Okey. Ya, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi buka ini sekarang tutup dari ke depan. Buka. Mundur. Tutup. Ya. Kita buka dari sini kena. Okey. Ya, 2 kali apa hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke kanan. 2 kali lepas hitungan. Contoh. 1, 2, sampai sebelumnya ya. 2 kali lepas hitungan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 2 kali lepas hitungan. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ni. 8. Ni. 1, 2, Maju. 3, 4, 5, 6, Aku ngomong mah. 7, 8. 4. Nah, bila kakak. Sekali ya, semangat ya. Hah? Itu lepas.
Dah. Empat contoh. Baru. Tangan di tadi tinggal. Empat. Gerakan mulai. 1, 2, langit. Dua kali lepas tu nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo kan. Okey, no, ayo pakai. Ya. Lagi. 1, 2 kali lepas duluan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki. Tangan di pinggang. Angkat sedikit ke depan. Putar ke kanan. So, pelan-pelan dulu. Okey, dari luar ya, luar. 1, 2. Okey. Goje betul, gojong, gojong. Ya, 2 kali lepas itu kan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Okey, naik. 2 kali lepas itu kan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nyo je bila nyo. Satu sekali lagi. 1 kali lepas dengan gerakan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik biar au. Naik biar au. Betul. Bawa sat tadi. Tak. Alih sampai itu, nikmat tu.